Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu noretie biashara ba bodaboda kugwatanira na rwangi rwa ukaria kenda kurwa na maramari baria baichithaga kiri biashara ije na kwinyangia rietwa ria bodaboda. Aritaririria kuri no batu bwabo guciandikithia kiri ikundi bia gutuma baimenya bobongwa na kinya gutigira amba pate kuona kanya ikundi-ine biu. Wambo wa pikipiki vile sekta hiyo askari pia wanajaribu. Igugebo mubunge wa Igembe North Julius Taitumu akiuga ati mantu meya wamba wa pikipiki brabo ithirito bwe kinyamara akinene nterino cia Igembe North no buthite na mbena okabaniro na bo na umata oma ibo anjiritie kuonekana abo kinyianyia no ndi akiuragia antu bo pikipiki na bo baithire bongo baekarania na muno nkoroki bakimenyagira bo bongwa antu bwengwa itukarani no tutithwa twina askari nturene waraturi na kinyama ya tuita na tukamenya wakamata mtu tukuminya ukaenda kwendi konene kana mtu utishire kadwe pakwira bakamata twendi tukoremera ukaenda antubeli no twibo boteka antu lakini ile hali ya kutaka pesa ituende besha kinyaro twina ume na tukimenya ni itari no ati kuringana na Taitumu aliuga ati mantu megio karia nontu atakirekana na bo mwanka atigire antu bondi bakuruta ngugi gutari na kinyamara kana mithangiko bakona kuma kiri antu baba kwenda kubathangikia na arakuga nabo baba kuthangikia babangi mantu ni mege kwagagio karia batie na ntugo indaja kwithirwa bare Igembe North. Nataka kuhakikishia wana Igembe North haya tutatimisha na indabwirire antu bakarima na ibakurima indabwire baketha intobio na baketha na baraba tuthiurunkirite bate kwenda kurita ngwira ya halali eitaro yakinya no tukwira antu cia mwamba ni 40 lakini tutete rena twakwata itaginya kinya ithano na ituendelete. Nataka kushukuru kuma Igembe North Betan Class Chabari.